I pozdrav internetu, Wordozunu ovdje, također još poznati kao Loki. Vidite, kada sam napravio svoj video snimak Istina o Lignjomiru, odjedanput su krenule optužbe na svih strana. Kako sam kopirao video, kako je moj video bio ništa više nego plagijat i kako nisam dodao apsolutno nikakav originalni kontekst kada je u pitanju ovaj video snimak. I da, istina, priznajem, to jeste bila zapravo prevod verzija od poznatog video snimka Alex Bale-a. Međutim, ko je Alex Bale? Primetio sam da nijedan naš youtuber nije generalno pričao o ovom čovjeku, iako postoji materijal koji može da se iznese o njemu, koji je 100% originalan i koji također, pošto niko već nije pričao o njemu, mislim da bi bilo prikladno da u znak zahvalnosti što sam preuzeo jedan njegov video, preveo ga i naravno dodao neke svoje detalje na koje drugi iz nekog razloga nisu obraćali pažnju, nego su me samo optuživali da sam plagijator. Svejedno, smatram da prevođenje video snimaka sa dodavanjem nekog svog sopstvenog dodatka i izražavanja svog sopstvenog mišljenja u vezi cijele te tematike je 1000 puta prikladnije nego što 90% youtubera trenutno radi. U potpunosti odgleda taj video i onda samo dodaje svoje "Oh wow, nisam to znao!" Da, totalno originalan sadržaj. Vidite, za snimke Alex Bale-a sam čuo relativno već kasno, mislim, on je već izbacio svoju 5. teoriju, međutim kad sam vidio ovaj thumbnail, bilo mi jasno, čekaj malo, da, u Sunđer Bob univerzumu stvarno postoje 3 različita kralja, kako to da svi dele jedan te isti prostor i svi vladaju 7 mora. Zato sam hteo više da istražim o njemu i moram vam reći, ovo nije ni malo jednostavno. Istraživati Alex Bale-a nije nešto što možete ukucati na YouTube i svi odgovori će vam biti pred nosem. Morate bukvalno da zađete duboko u internet arhivu. Morate da pretražujete svaki ćošak interneta, morate da otkrijete i druge kanale, jer ovo se širja u apsolutno svim pravcima. Vidite, razlog zašto mislim da je Sunđer Bob tako popularan leži u činjenici da je to zbog njegovog jedinstvenog humora koji ima, što nije bitno u kojoj ste državi. Stvari koje se u njemu dešavaju će vam uvek biti smešne i zanimljive. Baš zato postoji toliko tih kanala koji rade teorije na račun Sunđer Boba i moram reći da su ti kanali prilično popularni. Neki su dobri na YouTube-u, neki su loši na YouTube-u, ali takav vam je YouTube generalno. Naravno, oni zarađuju veliku količinu pregleda, ali tu se ističe Alex Bale po tome što je jedinstven. Vidite, u prošlosti on je pravio satirične horror filmove, od kojih se najčešće ističe Pizza Time Pizza, koja je zapravo bila o pizzeriji koja je u stvari pritajena sekta. I mislim da znam odakle je utemeljio cijelu tu svoju priču. Vidite, u Sjedinjenim Američkim Državama je bio skandal u vezi takozvanog Pizzagate-a, za koji se govorilo da je to zapravo pizzerija gde se održavaju razni satanistički rituali. I ovo je bilo dugo vremena popularno među mnogobrojnim teoretičarima zavjere. Naravno, da li je istina ili ne, pa nakon epštine Novog Ostrva mislim da dobija na legitimnosti, ali znate već kako ide sa svim ovim stvarima, nikada se ništa ne može dokazati 100%. Zato je bilo iznenađenje kad je odjednom počeo da radi na Sunđer Bob teorijama. High school band class. But I intend to prove that he's a fraud, using his wealth to make himself seem more popular and talented than he actually is. Na kraju krajeva vidjeli ste video koji sam napravio u vezi Lignjorata, stoga nema potrebe pretjerano vam objašnjavati o njemu. To je nešto otprilike slično kao što bi mnogi youtuberi koji se bave filmskim ili serijskim teorijama pričali o tome. Međutim, druga teorija je bila, moram reći, još interesantnija i nadao sam se da ću u budućnosti moći da je prevedem isto. The show SpongeBob SquarePants is not what you think it is. There is a secret group of puppet masters who are always watching the citizens of Bikini Bottom and pulling the strings. Dakle, druga teorija ukazuje na činjenicu kako Sunđer Bob serijal nije ništa više nego dokumentarni film koji potajno snimaju ronioci. Moram reći da ima potpunosti smisla ono što je Alex istakao. Međutim, kroz treće teorije stvari počinju da postaju zapravo izuzetno interesantne, jer ono u početku izgleda kao standardna teorija koja se bavi istraživanjem svakog aspekta koji postoji unutar Sunđer Bob univerzuma. Međutim, ono što je interesantno kod ovoga videa specifično je što se ne završava sa krajem video snimka, nego i dalje postoji, čak i nakon što bi navodno trebalo da bude kraj i nakon što krenu sponzori, što mnogi ljudi zapravo prekinu da gledaju snimak tu, ali to je velika greška, jer se ispostavlja da ovaj kanal zapravo ima skriveni sadržaj na koji malo ljudi obrati pažnju. VPN for sponsoring this theory. Go to nordvpn.com/AlexBale or use code AlexBale. I na kraju možemo zapravo da vidimo Alexa kako izgleda i šta radi nakon što je završio sa montažom video snimka koju upravo napravio.
Tada shvatamo istinu, Alex Bale ne pravi ove video snimke. On daje meso nekom čudovištu ili stvorenju koje se krije u tami i za uzvrat on dobija ideje za svoje snimke. Are the Bikini Bottom citizens the result of nuclear radiation? Who is Pearl's mother? What is the Krabby Patty's secret formula? These are by far the three biggest questions in the show SpongeBob SquarePants, and today I'm going to be answering all three of them and more with just one theory. Get ready for the darkest SpongeBob conspiracy you'll ever see. This is the evolution theory. Priznat ću vam nešto, kada sam odgledao zapravo ovu teoriju od Alex Balea, imao sam noćne more u vezi svega ovoga. I moram mu priznati, jasno je zašto, na kraju krajeva on dugo vremena pravi već horror filmove, znam kako da izgrade taj jezivi element. A možda to ima utjecaja to što sam te večeri radio kao noćni čuvar, kasno uveče, mislim, znate li kako je biti u jezivoj uličici i gledati na telefonu ovu teoriju, to itekako utiče na količinu jeze. Međutim, jasno je kako Alexu je dosta, on želi da se vrati nazad na horror verzije koje je nekada pravio i dosta mu je više Sunđer Bob teorija i to sada odjednom u snimku počinje jasno da ističe. I've been your host Alex Bale, thanks for watching. Zato kada se snimak završava ovoga puta, Alex odlučio da zapravo pregovara sa stvorenjem koje se krije u tami, jer na kraju krajeva ne želi da bude poznat samo kao neki teoretičar koji pravi teorije o crtanim filmovima, želi da bude režiser. To je ono u vezi čega je stvarno strastven. Ovo radi nešto kao hobi sa strane, ali to nije njegov glavni fokus. Ali kako da se izbori sa činjenicom da njegovi Sunđer Bob snimci dobijaju daleko više pregleda nego njegovi horror filmovi. Just want to let you know that I think I'm gonna take a break from the SpongeBob videos for a little bit. It's not you. I mean, the videos are great. People love them. It's just, I think I want to go back to making actual films for a bit. Okay then. Thanks for everything. I guess I'll just see you around. When I found you were unnoticed and unloved. But now you have millions of views. You have sponsors. Why would you forsake them? I just, I don't want to really make these videos forever, I don't want to be known as the SpongeBob guy. My boy, you really think they will care about your little films? I am your muse. I have given you the gift of knowledge. If you wish to go back to anonymity, then be my guest. But I know who you really are. The Dark Knight is a terrible, terrible movie. Hello, I'm the Cynical Critic, and today we're going to be talking about Christopher Nolan's masterpiece, The Dark Knight. Listen, I know you're supposed to respect the dead or whatever, but Heath's performance is just not good. It's really bad. I mean, compare this performance to Jared Leto, and Jared Leto hasn't beat. It's not even a contest, guys. Nedugo nakon pojave ovoga video snimka, pojavljuje se takozvani cinični kritičar koji počinje da kritikuje poznate popularne filmove poput Mračni vitez i poput korejskog horror filma po imenu Parazit. Yeah. It's an objectively terrible movie. Hello everyone, my name is the Cynical Critic, and today we're going to be talking about Bong Joon-ho's Parasite. This film has to be at the top of the list when it comes to most overhyped films ever.
Njegove izjave su postale viralne na Twitteru i ljudi su počeli da ga kritikuju kako uopšte nije shvatio poentu filma. Šta više, čak i kada mu je jedan rekao kako je njegov pregled đubre i kako se niko neće složiti sa njim, on je napisao: njegovi pregledi su dobri, ti si samo besan što ima drugačije mišljenje od tebe. Kao da ovo piše neki fan, a ne on sa svog glavnog naloga. Zbog toga na Twitteru i Redditu su počeli da ga ismevaju kao običnog ludaka, ali ja sam počeo da primećujem neke drugačije detalje. Primjerice, ako pogledate vrata iza njega, tokom snimka sve vreme se sve više i više pomeraju. Međutim, to nije jedno zanimljivo što možete vidjeti u ovome snimku. Ako pogledate primjerice s ove strane, možete da vidite postere nestao, poput onih postera koje smo mogli da vidimo u starom videu Alex Bale Pizza Time Pizza, kada bi sekta krala ljude. Da ne napominjem da on također koristi Sunđer Bob muziku u svojim snimcima. I mean, the literal first shot of the movie is the Joker just standing around in public. You don't think anyone would recognize him just standing around with no mask or anything? And that's just the beginning. Everything else involving the Joker's plan just doesn't make any sense at all. A u svom snimku u vezi Parazita tu također otvoreno promoviše i proziva Alex Bale i njegove horror snimke. Black and white does not make something automatically more artistic or better. You know who makes black and white films for the sake of? A high schooler making a short film. Vidite, cijeli kanal Cinični kritičar je ništa više nego lažnjak, kreiran od strane Alex Bale-a, kao deo njegovih horror priča povezane sa Sunđer Bob teorijama. I to ću sve da vam detaljno objasnim. Hello everyone, I am the Cynical Critic, and today we're going to be responding to hate comments. This has to be a troll, lol, still can't believe he forgot to swap accounts. Okay, I don't know what that second part's referring to. You're not a clown, you're the entire circus. Your review is garbage, no one will agree with you. Ah, inside of mine says, you're a genius. Thank you. I know. Vidite da kada je pravio ovaj snimak gdje odgovara na komentare ljudi koji ga mrze, možemo da vidimo mnogo interesantnih detalja. Primjerice, dok ovdje menja kadrove kako bi došao do svojih snimaka, možemo da vidimo druge snimke koje je pravio. Snimke koje sada kritikuje, ranije je hteo da prikaže kao nešto pozitivno i da pokaže koliko su ovi filmovi zapravo dobri. Stoga, šta se konkretno promenilo ovdje? Pa, osim snimaka, također možemo da vidimo i listu njegovih e-mailova, koji začuđujuće pričaju čitavu priču šta se zapravo desilo sa njim. Vidite, prvobitno ovaj kanal je kreiran sa njegovim dobrim prijateljem Antonijom i ideja je bila da prave kanal na kome pričaju o filmovima, gdje bi uglavnom govorili pozitivne stvari. Međutim, nekoliko dana kasnije dobija mail gdje kažu da je njegovoj majici isteklo zdravstveno osiguranje, čest slučaj u Americi. Stoga on odjednom počne da postavlja video snimke koji su zapravo govore negativno o filmovima, koji postaju viralni na Redditu i Twitteru, jer znamo na kraju krajeva negativnost podiže preglede. Zbog toga njegov prijatelj Antonio mu šalje e-mail u kome se ljuti na njega i govori mu kako je uništio kanal koji su originalno zajedno planirali. To je trebalo da bude strastveni projekat u kome bi govorili o filmovima objektivno onakvim kakvim jesu, a ne samo da izmišljaju kritiku kako bi imali clickbait titlove i na taj način privlačili publiku na osnovu praznog sadržaja koji ne vredi apsolutno ništa. Međutim, Mark nije imao nikakvog izbora sa ovim. Na kraju krajeva trebali su mu tu i pregledi kako bi mogao da se monetizuje i zaradi novac od YouTube-a. To je bio jedini način kako bi mogao da spasi svoju majku. I to je moment kada Antonio misteriozno nestaje. This next one comes from Sonk the Blue. We are going to move right along to The Dark Knight. Moram reći da mi je odmah bila interesantna njegova reakcija kada je video ovaj kanal, kao da ga nešto prestravilo. Onda sam otišao da ga proučim i moram reći da je bio čudan. Izgleda kao neka loša kopija Sonika Ježa. U principu kanal se zove Sonic Plavi Pacov. Hey kids, it's me, Sonk the Blue Rat. Do you want to be my friend? That's great! I love my friends! Today, we're gonna learn about the difference between a good friend and a bad friend. A good friend is someone who supports you, no matter what. Look at this friend here. He's a good friend. He gave me a flower. That's a good friend. Uh-oh! Look at this! This is a bad friend.
He only cares about himself. He doesn't care about what you want. He doesn't care about what you need. That's a bad friend. And bad friends go to the bad place. That's okay. He deserved it. That's all we have to learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. Ovi video snimci gotovo kao da su metafora. Mislim, s jedne strane, song govori o dobrom prijatelju koji očigledno predstavlja Marka, a sa druge strane imamo takozvanog lošeg prijatelja koji bi ovdje verovatno trebao da bude metaforički izraz za Antonija. A kaže kako loši prijatelji iznenada odlaze na loše mesto. Također postoji drugi video snimak koji kao da podsjeća Marka na činjenicu kako je on sad pod obavezi da mora brinuti o svojoj bolesnoj majci i ako se njoj nešto desi, sve je njegova krivica. Hey kids, it's me, Sonk the Blue Rat, your best friend. Today, we're gonna learn about how to be a good friend. Yay! A good friend always helps their friends. Uh-oh, look at the friend over here. She's sad. Why don't you help out your friend? Uh-oh, you don't know how to help your friend? That's okay. I can make your friend all better. All you have to do is give me a flower. Ah, thank you. But if you want me to make your friend better, I'm gonna need more flowers than that. What's the matter? Don't you want her to be better? If she gets worse, it'll be all your fault. You could have made her better. It's all your fault. 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 Ah, there you go. She'll be better in no time. That's all we gotta learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. Well, you tried. Hey everyone, I'm the one and only Cynical Critic, and today we're going to be talking about Alex Bale's horror short film, Late Night Snack. Alex Bale is a popular YouTuber who, and I mean this quite honestly, makes really great SpongeBob Theory videos online. Nedugo zatim, cinični kritičar postavlja kritiku Alex Baleovog novog horror filma koji je napravio. Međutim, iako cijelo vrijeme kritikuje kako nema pojma da pravi apsolutno bilo šta, sa druge strane u potpunosti hvali SpongeBob teorije zavere koje je pravio ranije. Stoga nekako je kontradiktorno. Go back to making SpongeBob Theory videos. No one wants to see your awful horror films. I don't know. I guess I'll give it a 3 out of 10. And that's only because it was a low-budget indie film. I'd probably give it less if I was comparing it to any big-budget movie. If you want to help out, leave a comment telling him how bad his films are so we can get back to making SpongeBob Theory videos. Make sure to like, comment, and subscribe, and hit the bell icon to be notified for new videos. I've been your host, the one and only Cynical Critic, and remember to stay cynical. See you later. Nije li prevelika koincidencija da nekoliko dana nakon što je Alex počeo da govori kako želi da prekine sa SpongeBob teorijama, pojavi se iznenada cinični Odnikud i počne da govori kako su one fantastični, kako treba da prekine sa pravljenjem njegovih besmislenih horror filmova, kako on sam kaže. Međutim, jasno je da on ovo ne govori. Postoji nadprirodna sila koja ga tera da radi sve ove stvari. Vidite, ako detaljno počnete da obraćate pažnju na ovaj video snimak, počinjete da primećujete veoma zanimljive stvari. Primjerice, pogledajte ovaj ventilacijni otvor iza njega. Jasno je da toči neka misteriozna crna tečnost, koja izgleda u potpunosti isto kao što ćemo vidjeti u ovome Alexovom snimku. That was probably nothing. There's no tension, the pacing is slow, it fundamentally fails as a film. Alex, go back to making SpongeBob Theory videos. No one wants to see your awful horror films. I've been your host, the one and only Cynical Critic, and
remember to stay cynical. See you later. And we're back! What's up? I'm your host Alex, the SpongeBob guy, back with another SpongeBob conspiracy. I've said it before, but the overwhelming support... Čini se da je uticaj ove zveri uspeo, jer sada odjednom Alex je izgubio svaki vid volje koji ima prema horror filmovima u vezi kojih je stvarno strastven. Stoga vidi da nema druge nego da pravi ove teorije do kraja života, jer na kraju krajeva ako ne možeš da ih pobjediš, onda im se samo jednostavno pridruži. Okay, that's another one done. Thank you so much for watching. I've been your host Alex. We've got more on the way. I'll see you next time. Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but I mean, they're great. And listen, you were totally right. You know, the people want SpongeBob theories, so who am I to ignore them? So, thank you. Hello? Why are you on my ceiling? My boy, you have done well. But if we are to continue our work, I will require something more. I na tom momentu se snimak završava i umjesto imena Alex Bell ovoga puta samo stoji Sunđer Bob momak. Ko je ovo čudovište zapravo i kako je moguće da ima toliko uticaja na različite ljude koji drže u potpunosti različite YouTube kanale? Pa vidite, ljudi koji su na Discord serverima su zapravo otkrili neke veoma zanimljive detalje koje bih htio da istaknem. Otkrili su jedno mesto koje bi moglo da bude zapravo iza svega ovoga, takozvanu sretnu mesnu farmu. I veoma počinje da bude interesantno onog momenta kad odgledate video koji zapravo predstavlja ko su oni zapravo. Welcome to Happy Meat Farms, where we believe in a happier, humane future. There's nothing better than a delicious prime rib steak or a steamy chicken cooked to perfection. But do you really know where you're getting your meat? Nowadays, there's so many factory farms that cram hundreds of animals into tight, unlivable spaces. And most animals are being genetically modified to produce as much meat as possible, but at the cost of giving the animals a painful life. After seeing the horrors of the meat industry, we founded Happy Meat Farms in 1998 with one goal in mind: finding a more humane solution to farming. And that solution was to raise these animals the same way they're raised in nature, the way God intended. Our animals spend their days in wide open fields outside, where they're able to roam and be free. We raise our animals 100% naturally, with no GMOs or chemicals added. We believe that the best meat comes from the happiest animals, even if that means giving up profits. By the trusted hands at Happy Meat Farms, a company that you can trust. Sretna mesna farma ima logo koji se može vidjeti na mnogim mestima
unutar video snimaka koje sam vam malo pre pokazao. Ali najzanimljiviji detalj se dešava kada odete na web sajt gdje se zapravo vidi slika od krave koja preko sebe ima ispisanu reč muza. Ali zapravo najjeziviji detalji se otkrivaju kada otkrijete da postoji YouTube video povezan sa Sretnom mesnom farmom. Izgleda da je cijela priča Sretne mesne farme zapravo bila najobičnija laž. Oni zapravo genetski modifikuju svoje životinje kako bi dobili više mesnih prerađevina. Međutim, genetski modifikovana krava broja M011 piše da je nestala i da je pobjegla i ovo je njena jedna fotografija. Preporuka kompanije: pronaći je odmah. Izgleda da polako otkrivamo da stvari koje su pravili ovdje jednostavno prevazilaze bilo kakav tip standardnog genetskog inženjeringa i na neki način su uspjeli da dobijaju, tako reći, čudovišta koja mogu da imaju uticaj na veliki broj ljudi i šire nešto nepoznato jezivo, što se još više otkriva u novim snimcima. That's right. You read the title correctly. This is the Goofy Goober Alien Death Cult Theory, and no, I am not joking. This seemingly innocent ice cream parlor is a front for something very sinister. The beloved SpongeBob movie actually has a much darker and tragic meaning to it. I am being 100% serious when I tell you that I think this is my best, most convincing theory yet. And if you thought my evolution theory was dark, well, get ready. This is the Goofy Goober Alien Death Cult Theory. Hey, what's the biggest animal that you have? Oh boy, Alex has finally lost his mind. Goofy Goober Alien Death Cult Theory? What did he make that? Kada pogledate generator nasumičnih reči koji ovdje prikazuje, možete da primete zapravo veoma čudne reči. Tu je također i reč muza, međutim tu je reč spora. I to nisu jedine riječi koje možemo vidjeti u tom nasumičnom generatoru reči. To je reč meso, što dobija totalno novi kontekst kada znamo sve ono što smo mogli da vidimo zapravo do sada. Također u ovome snimku Alex Bell jasno pokazuje ono što sam istakao od ranije, da je u potpunosti odbacio svoj san kao režiser filmova i sada je postao Sunđer Boboma. Pizza is not a cult. But those are the old days. I'm the SpongeBob guy now, and there is an insane demand for more of these theories. Ali ono što je najzanimljivije u ovome video snimku je zapravo onaj moment kada većina ljudi zapravo preskoči, ali ovdje to nikad ne treba da to radi, jer ovdje otkriva sponzora svog snimka. Everyone loves those. But today, I'm actually sponsored by a company that I'm really excited to talk about. Happy Meat Farms is an animal farming company that offers a variety of different delicious meat products. In the meat industry, there's so many factory farms out there that... I tada počne da širi njihovu standardnu propagandu kako oni zapravo prave životinje na toj farmi da budu prirodno odgajane bez genetski modifikovanog materijala, ali kao što smo mogli vidjeti sve je to ništa više nego laž. Međutim, kad odete na sajt Sretne mesne farme, obično vam traže da ukucate šifru ako želite da vidite video snimak specijalno napravljen za zaposlenike navodne Sretne mesne farme. I na kraju sam uspio da pronađem taj video. Hello, and welcome to the Happy Meat Farms team. If you're
watching this video, it means you've made it through our very selective interview process. We recognize your value and are so thankful to have you with us. As a new employee at Happy Meat Farms, there's just a few things you need to know before you get started. Confidentiality. Confidentiality is one of the most important things to us at Happy Meat Farms. As you may already know, there's been many attempts to slander Happy Meat Farms' good name from different so-called journalism outlets. Fortunately, through various lawsuits, those reports have been redacted. To ensure our privacy is maintained, we'll be requiring all employees to sign non-disclosure agreements. Any attempts to leak information about Happy Meat Farms will be met with a swift and severe punishment. Psychological distress. It's no secret that working at Happy Meat Farms can sometimes be a stressful experience. As an employee at our facilities, you hold the balance between life and death in your hands, and we understand that could put a strain on your mental health. That's why we require all employees to attend weekly mandatory counseling sessions completely free of charge. This is a time where you can be open about your feelings and tell us whether you've witnessed anything that seemed out of the ordinary at the facilities. It's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange. If you think you've seen anything unnatural about the products or people at Happy Meat Farms, just repeat this simple saying: "It's all in my head and I shouldn't worry about it." Stay in your work area. There are several areas in Happy Meat Farms that are strictly off limits to unauthorized employees, so make sure you stick to your designated work area. The R&D department has many new exciting innovations in the works, and to ensure that these stay confidential, access to this building is strictly limited to R&D personnel only. You may be asked to help transport products to and from the R&D department. If this is the case, it's best to avoid asking questions or looking at things you aren't authorized to see. You may be surprised to hear that Happy Meat Farms' biggest and most impressive facility is actually its HR department, almost doubling the size of our northern breeding facility. While it may seem strange to have such a large HR department, it's just because Happy Meat Farms cares so much about its employees and their well-being. The HR department is also the most restrictive site in the entire grounds, and no one is allowed inside. Once again, you may be asked to help transport products to this building, but under no circumstances can you enter or look inside. We are so excited to have you as a new member of the Happy Meat Farms team. You are now a small part of the start of the New World Order. Zanimljivo je kako baš epizoda u kojoj se otkriva da je Sretna mesna farma sponzor, imamo slučaj da raspravljamo o vanzemaljskoj sekti smrti. Na kraju krajeva čini se da Sretna mesna farma promoviše novi svetski poredak, nešto što je često promovisano od strane Iluminata, novi poredak po kome oni uspostavljaju stvari onako kako žele, kako bi imali potpunu vlast nad čitavom planetom. Stoga mislim da bi bilo jasno da je Sretna mesna farma na neki način poput neke sektaške tajne organizacije najsličnija Iluminatima koje koristi genetski inženjering od nekog vanzemaljskog stvora kako bi kreirala mutirane stvorove, verovatno za svetsku dominaciju. Iako se činilo da bi Alex uradio apsolutno bilo šta što mu ovaj demonski entitet kaže, ovdje se vidi da ima ipak u sebi empatiju i odlučio je da neće žrtvovati mačku iako mu ovaj stvor traži živu životinju na kojoj bi mogao da se hrani. Želi da je zadrži kao ljubimca i želi da drži što je dalje moguće od ovog opasnog stvora koga trenutno drži u svom podrumu. Naravno, za to je spreman i odreći se sve slave i bogatstva koju je stekao praveći upravo ove Sunđer Bob teorije koja mu donosi milione pregleda. Međutim, ispostavlja se da to čudovište je gotovo nemoguće zadržati i ono ima svoju volju i ne mari za ono što ti zapravo želiš.
thought about what you asked, and sorry, I just can't. I mean, it's one thing to buy you meat, but a living animal, like a cat, that's not a line that I'm willing to cross. And if that means you're not gonna give me SpongeBob theories anymore, then so be it. But honestly, man, good luck finding someone else that's gonna be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us. Come on, I know you can hear me. What did you do? My boy, I took what you brought me. No, but I changed my mind. I didn't give you the cat. You purchased the cat. You brought it to this home. I simply finished the job. No, this is not what I wanted, okay? This isn't worth it. We are fucking done. My boy, we both know you can't go back now. Okay, this is the last time, and then I want you out of this house. Hey kids, it's me, Sonk the Blue Rat, your best friend. Postoje neki detalji u Sonkovom trećem video snimku o kome nisam prethodno govorio, ali ipak smatram da je bitno napomenuti ih, jer on otkriva nešto što će posle uticati na sam kontekst koji će moći da se vidi na kanalu Cinični kritičar. Na kraju krajeva, ova dva kanala su manje više povezani. Lose all of your friend. Your insurance could just end. You could get pushed off the roof. They could find out the horrible truth. Ovo metaforički jasno pjeva o ciničnom kritičaru kako bi stvari uvijek mogle da budu gore. Među njima i kažu tvoje osiguranje bi moglo da istekne, misleći na osiguranje za njegovu majku koja je teško bolesna, ili mogli bi da otkriju strašnu istinu. Don't you feel better, friend? And since you've been such a good friend, I've got something special for you. I've got a brand new friend just for you. Gotta go fast. Hey everyone, I'm your host, the Cynical Critic. And I'm Antonio, your other cynical critic. Nedugo nakon što je Song rekao poslaću ti novog prijatelja, jasno se vidi da je cinični kritičar u svom novom video snimku ima osobu koja tvrdi da je njegov prijatelj, da je on taj koji mu je zapravo i dao ime cinični kritičar u prošlosti i kako se oni poznaju dugi niz godina, iako je jasno da Marku ili ti ciničnom kritičaru je cijelo vrijeme neprijatno tokom ovog video snimka i ponaša se kao da pod prisilom mora da sarađuje i govori šta mu kažu. Ali još je i zanimljivija činjenica kada se otkrije da ovaj snimak zapravo sada ima sponzora. I pogađajte ko je zapravo sponzor. Oh, right. So, today's video is sponsored by Happy Meat Farms. Happy Meat Farms is an animal farming company that offers a wide variety of different delicious meat products. There are so many farming companies out there that put thousands of animals into tight, unlivable spaces and pump them full of GMOs. But Happy Meat Farms is a humane and organic alternative. Every animal has plenty of wide, outdoor, open space for them to roam free. There's no preservatives or additives. They're just 100% organic, all natural, the way God intended. Znate,
Primetio sam da prilikom svake svoje propagande često imaju običaj da kažu kako oni odgajaju životinje na način na koji je Bog zapravo želio. Mislim da oni i mi ne mislimo tu na istog Boga. Na kraju krajeva znamo da organizacije poput Iluminata imaju neko posebno božanstvo koje je zapravo entitet neke vrste demona. Međutim, ono što su primetili neki korisnici Reddita, kao i korisnici Discorda, ako spojite slova koja su ovdje jasno iskrivljena, jer svaki od ovih filmova je nazvan na pogrešan način, dobit ćete, zaustavite ga da spreči spore kompletnu reč. Moguće da čudovište iz filmova Alex Bela može da širi svoje verzije poput Venoma i da je Antonio zapravo Antoni, samo je posednut i sada radi ono što mu ova skrivena zver govori. Međutim, ono što je također interesantno u ovome snimku je kada konačno otkrivamo ko je zapravo kreator Sonka Plavog pacova. Take a look at this drawing that Mark drew when he was a kid. Just because it's got big eyes, that doesn't make you want to sympathize or root for the character. Wait, where did you get that? I mean, honestly, I hope every animated movie gets a live-action remake. Cijeli njihov video je uglavnom kritika na animaciju koja je namenjena odraslima i govore kako bi sva animacija trebala na kraju krajeva da bude za decu, što me navelo na razmišljanje zašto konkretno zver iz Alexovih priča i snimaka ima toliku konekciju sa crtanim filmom. So if these shows aren't for kids, but they also aren't for adults, who are they for, Mark? Mark, who are they for? They're for adult man babies who never grow up and want to pretend like they don't still watch kids shows. Couldn't have said it better myself. Čini se kao da zver pokušava da fokusira svu animaciju da bude za decu. Na kraju krajeva dečjim umovima je najlakše manipulisati, što na kraju krajeva jeste deo teorija zavere, kako Iluminati koriste subliminalne poruke u crtanim filmovima kako bi mogli da upravljaju decom. Što je zanimljivo ovo na kraju ovoga video snimka, ako obratimo pažnju na Antonija, možemo vidjeti da crna tečnost curi iz njegovog nosa. Stoga jasno je da on je uistinu posebnut i da ovo jeste posebnutost slična Venomu. Welcome to The Awakening, ladies and gentlemen. This is Conspiracy Carl, about to get on a ride at a famous aquatic theme park here in Orlando, Florida. I'm about to get on the ride, and guess what happens? It stops. There's cameras everywhere, and I'm thinking somebody's watching. I didn't bring my protective headwear, so they've been accessing my brainwaves, so I think something's up here, people. Something is up. Teoretičar zavere Karol je lik koga možete često da vidite u snimcima Alex Bela, koga Alex Bale opisuje kao blesavog teoretičara zavere, koji opisuje samog Alexa kao pripadnika Iluminata zbog sunđerbog snimaka koje pravi. I rekao je da ga proverimo. To ja sam pomislio da ga proverim i počeo sam da ga tražim na YouTube-u. Iznenadio sam se kada sam shvatio da teoretičar zavere Karol uopšte nije YouTuber, niti ima YouTube kanal. Pa sam se zapitao dakle dolaze uopšte njegovi snimci na prvom mjestu. Bilo mi potrebno zapravo dosta pretraživanja kako bi ga pronašao i otkrio sam da on zapravo ima svoj sopstveni sajt na kome postavlja ove blesave snimke. U principu on izigrava onog klasičnog teoretičara zavere. Vidite razlika između standardnih teoretičara zavere, koji zapravo prate dokaze kuda ih vode, čak i kada se ti dokazi suprotstavljaju konvencionalnom naricanju priče ili nekog historijskog događaja, i ljudi poput teoretičara Karla, ljudi koji vide bukvalno svaki tip koincidencije kao 100% apsolutni dokaz da je neka najbesmislenija teorija zavjere zapravo istinita. Takvi tipovi ljudi su uglavnom ljudi koji veruju u ravnu zemlju, ljude, reptile ili da je sletanje na mjesec bilo prevara. Mislim, na kraju krajeva morate da razlučite motiv, poput na primjer o lažnom sletanju na mjesec. Jednom kada shvatite da bi ekonomski više bilo isplativo poslati čovjeka na mjesec nego izvesti tako skupu i lažnu prevaru
da obmanete cijeli svet, jasno je da ta teorija na kraju krajeva nema smisla. Međutim, kako da znate da li neka teorija zavere laže ili ne? Pa jednostavno proučavate tematiku iza njih. I onda vidite kada počnete da govorite o njima, iznad da vas u medijima cenzurišu zbog toga, jasno da ste na tragu ka pravoj istini. Međutim, kada možete otvoreno govoriti o nekoj teoriji zavere, to je onda ništa više nego gomila gluposti i laži. Ja na kraju krajeva mislite da bi svjetski moćnici koji kontrolišu medije dopustili da tako otvoreno govorite o njihovim planovima? Naravno da ne. Zato vidite, teoretičar zavere Karl ovdje je jednostavno se čini kao ludak, ali iz nekog razloga izgleda da čudne stvari koje se dešavaju unutar Alex Bailovog univerzuma na neki način su jednostavno takve da čak i njegova ludost počinje polako da ga približava istini. Kako snimci koje pravi odmiču sve više da postaje paranoičan u vezi raznih stvari. Također on sam osjeća se kao da ga konstantno proganjaju, kao da ga konstantno nadgledaju i misli da će njegova aluminijumska kapa da mu pomaže. Međutim, u zadnjim video snimcima koje je pravio kako vreme odmiče, izgleda kao da sumnja u svaku sopstvenu reč koju izgovara. Postaje bezvoljan, smožden, gubi onu hiperaktivnost koju je imao ranije i pokretao se poput čigre uprkos svojim godinama. Uvek je govorio veoma brzo, ali sad odjednom počinje da govori jako sporo, smoždeno. I onda je najavio jedan događaj u kome će govoriti uživo i gdje će da ima svoj prvi živi prenos. I tada počinjemo da vidimo nešto, moram reći, jako interesantno. Vidimo da i on sam brine zbog nečega što mu u kući. Izgleda da stvorenje koje kontroliše Alexa i Marka ili ciničnog kritičara također ima potpunu kontrolu i nad teoretičarom zavere Karlom. Greetings, Truth Seekers. Welcome to a live stream of The Awakening. I'm not sure if this is gonna work. I am not sure how this is gonna work, but we'll see if it does. But I'm not too good with this stuff. I apologize about the sound, because even Conspiracy Carl has to do laundry once in a while, but it's kind of better than. Kao što možete vidjeti u ovome snimku, tu se nalazi tabla sa raznim stvarima koje je povezao. Među njima je i slika demona. Također možemo vidjeti jedan od onih postera u vezi nestalog Antonija. Alex Bale, yes. He is down again with another SpongeBob video. He's his Goofy Goober alien death cult video is further proof he's trying to indoctrinate people into the Illuminati mindset. But I can't believe he's doing this. I can't believe I'm doing it. But anyway, before we get too much into Alex, I've got a sponsor now, and it's Happy Meat Farms. Let's see. Happy Meat Farms is an animal farming company that offers a variety of different delicious meat products. There's so many farming companies out there that force thousands of animals into tight spaces and pump them full of GMOs, but Happy Meat Farm. Tada počinje da priča onu klasičnu propagandu koju promoviše Sretna mesna farma, o tome kako životinje kod njih su slobodne na poljima i kako oni sve rade to u dobrobiti naroda, i jasno da je prisiljen da to govori. Međutim, teoretičar zavere Karl ostaje ipak teoretičar zavere i na kraju krajeva ne može da podnese da bude pod konstantnom kontrolom. U tom momentu upukne i počinje da govori istinu i sve ide uživo na internet.
I can't do this anymore. I am sorry, everyone. I've done something terrible. Everything I've told you is a complete lie. Something has been controlling me this whole time. Mark, I'm sorry about everything that's happened. I didn't know it was gonna get this bad. I didn't know it was gonna go this far. I've made something else and sent it to you, and it should explain everything. I'm so sorry. Oh my God, I'm so sorry. Whatever you do, don't plant the spore. Whatever you do, don't. Mr. Mayhew. I to je posljednji video snima koje je teoretičar zavere Karl zapravo napravio. Posle toga nikada ga nismo vidjeli, niti smo čuli šta u vezi njega. Vidite, jasno je da ovo stvorenje sa sretne mesne farme je toliko opasno da može ubijati ljude bez ikakvih problema. Također može manipulisati njima da govore i rade apsolutno bilo šta što ona želi. Vidite, na kraju krajeva farma koja je kao reality show kod nas nije jedno mjesto koje sprovodi eksperimente na ljudima i tjera ih da se ponašaju onako kako njihova produkcija želi. Također na srpnoj mesnoj farmi su postojali eksperimenti koji su dali produkte mnogo jeziviji od ovoga stvora za koga sam prvobitno ja mislio da je u pitanju muza i da je ona ta koja zapravo stoji iza svega. Međutim, kako sam kasnije uspeo da, zahvaljujući ljudima sa Reddita, prohakujem unutar samoga sistema srpne mesne farme, otkrio sam njihov takozvani projekat Himera, da su spajali razne životinje sa nečim što je nazvano, ovdje vidite na ovo pritano mesto, majka ili ti majčinski stvor. I također tu otkrivamo detalje u vezi raznih stvorova. Vidite, ta demonska krava je opisana kao paukoliko stvorenje, međutim postoji jedan veoma bitan detalj. Piše da nema apsolutno nikakvu inteligenciju i da je ponašano kao da uopšte nije samo svjesno. Stoga ne bi trebalo da je dovoljno inteligentno da može kontrolisati ovoliko ljudi. Sa druge strane, piše da su imali jednu ženu na koju su izvodili ove tipove eksperimenata i da je ona zapravo postala izuzetno inteligentna i izuzetno opasna. Inače, kasnije izlazi na YouTube video snimak istog onog koji je objavio za eksperimente o životinjama. Happy Meat Farms has an exciting new opportunity for employees looking to advance in the company. Our research and development department is always working on exciting new innovations, and we're looking for volunteers to test them out. Rest assured that these are simple, harmless tests that are completely 100% safe. Jednom kada počne da se proučavaju svi ovi stvorovi koji su nastali genetskom modifikacijom, možemo vidjeti da su neki od njih bukvalno pretvoreni u crnu tečnost, kao što možete vidjeti ovdje. Također neki od tih stvorova mogu da puze po plafonu ili bi razvili sposobnost takvu da jednostavno mogu da se kamufliraju s okolišem i budu isključivo u mraku. Tako neki od njih su dostupni samo audio snimci. Sada dolazimo do našeg kandidata koji mogu da bude potencijalno muza. PO027, žena stara 47 godina, klasifikacija domaćin. Rezultati ekstremno inteligentna, ekstremno opasna. I kao što možete vidjeti, pobegla je sa tog mesta i nije pronađen nijedan dokaz kako ona zapravo izgleda. Preporuka, potrebne su nam bolje ćelije za zatvaranje. I tu se ovaj video snimak opet završava. Na kraju krajeva otkrivamo da bi rezultati bili značajan rast i još nešto zanimljivo. Majka će biti zadovoljna.
Thank you for participating in Happy Meat Farms research and development. We're so glad to have you as a part of our family and as a small part of the New World Order. Također, ovaj stvor za koga sam prethodno mislio da je muza, piše da se kreće poput pauka, dok je na kraju krajeva muzu nešto poput hobotnice. I to što ima manjak inteligencije definitivno umanjuje činjenicu šta bi mogla biti muza na kraju. Šta ako je to u pitanju nekada bila radnica koja radila kao animator na Sunđer Bobovu crtaču, a onda je jednostavno zbog nedostatka posla morala da pristane da bude radnica na sretnoj mesnoj farmi gdje je završila kao deo ovoga eksperimenta i sada je kao odbeglo čudovište koje pokušava da iskoristi njeno znanje o crtanom Sunđer Bob kod Stallone kako bi privukla što je moguće veću pažnju, kako bi ljudi jeli ovo meso i jednostavno širili spore kako bi postala izuzetno moćan stvor. Ko zna šta je zapravo skrivena istina, na kraju krajeva se možemo samo nagađati. U principu, to bi bilo sve što sam imao da kažem za ovaj video. Nadam se da vam se dopalo što sam predstavio, nadam se da ste naučili nešto. Također jedva čekam da Alex postavi nešto novo kako bismo otkrili detalje ovoga skrivenog univerzuma koji je poput SCP univerzuma ili univerzuma Trevor Henderssonovih priča. Loki ili The World Ozunu se odjavljuje.